Haga district level youth exchange program wa arsengi hajrong kapang. Today's youth tomorrow's leader. Wapenman daga yung krekam o district sports officer West Giant Hill district das dang ya ka ni kesngi ha auditorium ka kiang nang ba government college juai dai wa wan chimbenta chipau to liki skur wa kan thup ki college ka West Giant Hills haki jat yakob wa pher u district sports officer wa man le assistant director ka sports and youth affairs ka sarkar jilla u krobok pasa ha wa kalam ya khamat ongu ka wakam gani krensan daman ka sin vele wa dapan man ya ka wai ka thong hi to yo penchlur ya ki khenro khlot pure u pynyoo ki yesam wai sam kaliang le ye start itim Doong ule lang ba kani ka youth exchange program da yo wan ra ka bon imentoy wai ki wa job na kani ka district level ulai chimbenta ki ha ka state level ko waman ha ka tayaw wanang kong ukon changlat November nay te wan ki wa job ha ka state ulai chimbenta ki ha ka national level hagani ka singi nang kong ki ja yakob wada penman kentum ka solo folk song ka solo folk dance group solo folk dance wa ka solo folk song DM le ipen sngau thu chaki khenro khlot hajrong ka skill development wada wan panchi da ulam bormi suchen skill development officer ka West Giant Hills men step ko waman ka sngi wa arwan daw ka yakob drodur ka yakob le quiz tho poitri tho param nei te ka science mela wa kiwide
Happy